بله بینرین هجاج بو گوهین بهتر ام آگاهیان لسروان خالین تندرستین گوهی و سر آکورد آوا کرنا لسر ری نام نتاوی لورجی اندام مجلس گشتیا هی و سر آکورد محجوب حسب مر آماده بریس محجوب دمات خوش به دم باش سر چاواس لاوریس بله سپاس جبو هات نادم نها ام وی کی دسپیک پرسن آرمان جواج آوا کرنا وان خالین تندرستی لسریان چیه نها وکی ودا دیار کرن وک هی و سوری کرد دم داوی گلکی بویری گوام بیجن بویری قضای گل سر وان ریکانا چه دبن گلک جارا زحمتی هاتن دیتن داگو او بویرین ترافیکی گوچه ببین او قضاین گوچه ببین او کس بسلامتی بگهن نخوشخانه داگو جیانا وان راحت به و جیانا خوش دست ندن جبر گو بویری او بویری ترافیکی گوچه دبن مره کار به هولدانه کی باش مداخله بکه مره بری بازه کی باش کار به تفکر بلکه مره کار به جیانا وان انساناش وی بویری ترافیکی خلاص که مجی وکی واسوری کردی دی ارکه کی لسر ملیمه دا گوام کار بن وی خدمتیش بو گلی خو پیشکش بکن افجی کیجان چارچوبه وک هیوا سوری کردی یک جبریار کنگره ما ین هیوا سور دبش طوارئ و مداخله لازگین یک افج خالی می سرکه ین هیوا سور لسروی اساسی وکی هیوا سوری کردی ما هنکی ناوندی خو لسر رین پیویست دان آوا کرن بله نها چند ناوندی و لسریا هنه و الکیجا باجاران هنه نها بتایبت جبو اف خالین گوتا آنی زمان اف ناوندین ما نها سه ناوندین بوی بشی هنه یک لسریا نابرا باجاری حسکی و رقای بتایبت لدورا صباح الخير جرد بيجن ناوندکی ما لویده اکیبکی امبولانسی 24 ساعت خدمت لویده پیشکش دیکه یادی ترجی یک دنابرا باجاری حسکی و باجاری قامشلوجی هاتی آوا کرن ناوندا حطین ام جرد دورا حطین بناوی ناوندا اورکش لویده جهاتی آوا کرن و یک جی ناوا ریکا ناو دولتی لنیزی ورتا چل آغا و تربسپی لوی آلی هاتی آوا کرن بگشتی سه ناونده بوی ریبازی هنم بله نها لوان خالان چند آمبولانس هنه همشیره دکتور الور هنه آمدن درمان گوپین تینا پیشکش کرن بچه آوائینه نها لهر ناونده که جوان ناوندانا امبولانسک هی گوری امکان و درفتین گود دسته مده و کیوا سوری کردی هر ناونده که جوان ناونده اکیبی وی هی ریوبری آوان دورانا هی یعنی ام بیجن خدمت کی تندرستی و کی مداخله لازگین ام دکن اکیبی امبولانسی سر حاضر بونا 24 ساعتا لی بجدارن يعني ام بيجن تختور وام معاينه نبفي ريبازي ام بيجن مداخله لازقين التدخل السريع في حالات الطوارئ ام بيجن حابو يريق وترافيكي تشيب بله يعني ام كان جرا بيجن وخالين طوارئ بن نافي خالي روشا لازقين بن في نافي بله راسته نها اف نافندين خالين طوارئ السريان تشاوا تنسيق تكليه بدنا خوشخانين باجران ديكا نها شخوا بقشتي افتشت اودي نافيوي اودا اوبراسيون هي غرفه مي عمليات هي اف رقمي وي هم لنافا باجار وباجاروكا هاتي ديار كرن کی کسک بخوازش بو تواصل بکه کار تواصل بکه بو یرک لفلان دره هاتی رودان گوری وی مداخلت کن یان ام بیجن جیه گو عمله سکنینه گله کس بخوتین دی بیجن و بو یرک لوی دره هاتی رودان هزین اولکاری ام بیجن هزا اسایشی لوی ده گلک جاران بیجن بشه ترافیکه یان ام بیجن اسایش آگاهی دیدن ما بو یرکی ترافیکه لفلان دره چه بویه ام یکسر مداخلت کن دما گو او آگاهی دیگه ما او آگاهی دیگه ما یکسر حوالین ما الوی ده کار دکن
تەنسیقی خۆ بنەخۆشخانێر دکن بنەخۆشخانە گۆبەری خۆ بدێنێ پێویست بە ئەو نەخۆش گۆبملێ حەسەکێت بچێ بنەخۆشخانێر تەنسیق دکن و بویەرەکی وا چێ بوویە حالا نەخۆش یەک دۆ سێ چارێ گۆری وێژی نەخۆش دنەقرینن جیە پێویست گۆبێ نەقلاندن جارنە گەلک جارا سەرخۆستەکە ئاهل ئەم دبن و گەلک جاراژی گۆری تشتێ پێویست ئەم ببینن کویدە پێویستە گۆری ناسکردنامە ئەم دبن وێدە بەێ نەهاتە بەحسا ئاگاهدارکردنا گەل کرد نها گەل چاوا بۆرە بوو ئالیکار ji bo gon zanibin belkoê de bûyerekî trafîkê çêbûye li goê de pêwîstiyeke ji bo tenduristiyê heye ev hişyarkirina ji bo gel we bi çi awayî dî hem jî agahdarkirina gel sûdekî çawa gel ji van xalan digire yani şixwe armanciyê xizmeta gelê gel jî tê gihişt gorî em bêjin li ser rûpelê me li ser belavokên em belav dikin yani gelek tiştana vana dikin em him de belkî de ronahî TV de me ev xal anîn ziman em hewildan didin em karibin vî dengî bigînin niha em bêjin heyva sor ji 2012 de da mezrandina wê di nava gelê Bakur Rojhilatê Sûrî de yani bûye dezgehekî xuya cîkê xuya û her kes jî em bêjin heyva sor derbasî her malekê em bêjin gorî imkan û derfetên destê me de heyva sor derbasî her malekê bûye bi beşê tunduristî bi bi beşê îxasê bi bi beşê avê bi bi beşê paqijiyê bi heyva sor derbas bûye yani em di nava gelê xwe di rehetîkê rastî dibînin yani em karin bêjin yani cîkî got em tê rehet bin di nava gelê me de destek ji milê gelê me de heye tensîqê me bi wan re heye xwestekê wan ji bo me hene em jî heyakar bin em dibin bersiv ji bo wan بله نها وک هیوا سورا کرد دیدما پیش ده پروژین و به ویرنگی و الباجارین دبن یعنی هین پروژه که پیشکتیتر هینج با سودگردن جیج علی قلبش علی هیوا سور به پروژین و دیدما پیش ده چوابه yani bi giştî xebatê me heyva sor berdewamin em gorî rewşa heye em tev digerin wek heyva sorî Kurdî bi taybet ji bo van xalana got derfet û imkan destê me çê bivin deverekî dinê jî got em pêwîst bivin em hewildan bidin got ciyê pêwîst jî em lê vekin niha nel bes xebatê me heyva sor divî beşî tenê xebatê me heyva sor bi giştî em li kampê Bakur Rojhilatê Sûrî hene di hemû navendên tenduristî di van kampa de erkê herî mezin li ser milê me wek heyva sor erkê tenduristî di van kampa nadime wek heyva sor girtî ser milê xwe em hewildan didin jî em karibin xizmetekî tenduristî di van ciyana de pêşkêş bikin hinekî zehmetiyê me jî vî derbarî jî de hebûn demê çûyî lê heyva sor gorî pêwîstî gorî tiştên tê xwestin xwe gorî wê jî amade dike yanî demê pêş çi pêwîst bive ji bo gem bikin di vî derbarî got em bêjin xalê mudaxela lazgîn gem ava bikin yanî em bêjin derfet çêbive imkan çêbive ji bo em karibin xizmetekî baş di vî derbarî de ji ber me xabin bûyerê trafîkê rojane me xabin em qurbaniya di vî derbarî din bûyerê trafîkê gelek me xabin li ceme heyî ji bo wê jî em hewildan didin em karibin van tiştana bi imkanê destê me de em karibin xizmetekê ji bo gelê xwe pêşkêş بله نهادی داویه ده بانگا ده جبو گل همجی دخوازه ده جبو گل جبو گوباره به آلیکار گو یک سر خو بگیرن وان خالان هنجی سودش وان خالان بگیرن ج امبولانس به جهت تندرستیه به اون بانگا و هشیاریا و داویه ده چیه نها بانگا ما جبو گلی من ها هیوا سور معانی زمان جی هیوا سور ودامي عملياتها هي وجرد بيجن غرفة العمليات هي سر مداري 24 ساعة نبستني أم لسر خالي سر ريكن قوم ديار كرن هر سي نافند نهال باجاري حسكي نافند مي سركي طواره هنا لحمو باجار وباجارو كن Bakur Rojhilatê Sûrî got em tê hazirin heyva sor navend dêwanî teware hene em ji gelê xwe dibêjin em dibêjin çi pêwîst bû gorî imkan û derfetê destê heyva sor de li xurfa emeliyata bigerin dengê xwe bigînin xurfa emeliyata da got em jî karibin
برنگکی پیوست بگهن و خدمتش بو پیشکش بکن به تایبەت ji بۆ بەشێ تەوارە ez dixwazim ji bo gelê me hêja bidim diyarkirin em mudaxelet kin wî nexweşê got pêwîst gonên zagonên ceme heye em ne her halakî gonbêjin normal kare bimeşe kare her kar were em dineqilînin halên pêwîst gorî em bêjin pîvanên ceme heye hinek meayîrê got odamê emeliyata li ser ihtimad dike hala pêwîstê got bi erebê bêneqil kirin em wan neqil dikin em dibêjin li odamê emeliyata bigerin û oda emeliyata ser 24 saeta ji bo xizmeta we amadeyim. بله محجوب حسوان دامی مجلسا گشتیا هیوا سورا کرد سپاس جبو آخافتن و تبلیبونات جبو التنا تندروسي سپاس جبو وجی ساعت خوش.